harigihe negwa n'umubabaro kubwo kw'isi haturuhisha ubugwayi, ubukene, ibisuzuguro, icankiro, imibabaro, ugutabwa, ukwankirika, ugushomera, ubugwayi, ugukenyuka, kuburagizwa. Harigihe negwa n'umubabaro kubw'ibyago binyugarije, ububeshi, ukwigobyora, ukwifukafuka, ukwiyorobeka, ugusambana, ukwiba, ukuboregwa, ukubesha, ukubeshera abandi, ubwicanyi, iremenanya. Harigihe ntegwa n'agahinda kubw'ibyaha binyugarije, ariko nserutse imbere yawe bimbohore mbe mweranda mukiza. Ufise ico wosaba Imana, gisabe muri uyu mwanya mwiza turi mwizamu ryo kwemera ubugombe bw'Imana, gusumba ubwacu bushingiye kw'irarirari ry'iby'umubiri wipfuza. Ushaka urubyaro rusaba Imana iruguhe. Turi hagati ya 6 na 9 by'umuhinga. Ushaka amahoro bisaba Imana ibiguhe. Ushaka igikundiro bisaba Imana ibiguhe. Ushaka ubwenge n'ubwitonzi bisaba Imana ibiguhe. Ushaka umugisha, ushaka akazi, ushaka akanyamuneza, ushaka umwidegembyo rukristo bisaba Imana ibiguhe muri uyu mwanya. Uyu ni umwanya mwiza Veronica yabwiye Yesu Kristo, wishushanya mu mutima wanje icyo ushima baricyo ushima, icyo wankambara icyo nanga. Ubu ni umwanya mwiza wo gusaba umutima w'Imana, ugasaba impuhwe z'Imana, ugasaba urukundo rw'Imana, ugasaba ubutware bw'Imana bishingiye ku buzima ubayemo muri uyu munsi. Ushaka gusaba kwishyurirwa imyenda, bibwira Imana muri uyu mwanya. Iri ni isaha ryiza yo kubwira Imana ati nyishyurira imyenda. Kandi isaha ryiza yo kubwira Imana uti nyishyuriza abamperaniye n'agacinyaguro. Isaha nziza yo kubwira Imana ngo ngarurize ibyanje hagati ya 6 na 9. Manima ugenge no bwitonzi n'umutima uzuye ubutungane, inkomezi zawe zinombere nshobore kwama nkuyoboka. Manima n'umutima uzuye ubutungane, imbabazi zawe zinombere nshobore kwama nkuyoboka. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wihana ibyaha, imbabazi zawe zinombere
nshobore kwamangukorera mwene Sidrasi Kigware cha 24 yaravuze umurongo wa 30 ngo nanje meze nk'umugendo uva mu ruzi ngo jiwe meze nk'umuringo tuja mu murima esi choma muri uyu mwanya mwiza ntuwe wizamukanye wenyene ubuzamukanye bene wanyu injyajya n'intungane abanyabyaha n'abatunganye yaravuze ngo naribwiye ningiye kuvomera umurima wanje ngo ngiye gutembeshereza amazi mu cibare canje ngo niho naza mbona umugende wanje wacitse uruzi rwanje nago rwacitse ikiyaga ntagiye na kimwe uzogira umutima wagutse ukwigwamwo abandi ngo umaramare ntagiye na kimwe uzogira umutima wagutse ukwigwamwo abandi ngo utetegwe ntagiye na kimwe uzogira impuhwe ngo nawe ureke kugirirwa neza iri zamu ni zamu ridasanzwe Veronika Mweranda ngo yakiriye agatambara aganagutsa Yezu Kristo mu maso ngo yarafise umubabaro ngo yarafise agahinda kukubona Yezu Kristo yangiritse nuwakurenganije ntumusige muri risengesho nuwakubabaje ntumusige muri risengesho nuwagutaye ntumusige muri risengesho nuwakubenze nuwagusuzuguye nuwagusuriye ibinyoma nuwakumeneye ibanga waguseseye agatabi ntumusige kugira ngo nawe ntabo mwana wa Giheno Kirimana kari ku mutima wawe byakuruhije ubu n'umwanya wo kubyiyambura byagutetereje ubu n'umwanya wo kubyikurako turi ku munsi w'151 muri umwaka wa 2025 n'umunsi wa gatandatu kandi usozera imisi yose yo muri uku kwezi kwa gatanu ariko rusama irizamu ryo hagati ya saa 6 na saa 9 n'umwanya wo kwakira imibabaro yawe agahinda kawe amarira yawe n'abagome bose ukabazanira Imana ko hari ibintu abakristo bakora batazi imivumo ibaherekeje usumwanya wo gutungera urutoke mugenza usumwanya wo gucira urubanza mugenza unumwanya wo kubwira Imana ngo ugaragare nk'Imana Bibiliya iravuze ngo naraje ngo nziko ndi umugende ngo ndi umugezi ndi umuringoti gusukira mu murima ngo ariko mpinduka urutsi unumwanya wo kuza imbere y'Imana ntiguhe umugisha wawe wonyene niwe n'abagukikije ntiguhe imbabazi wenyene niziye n'abakurenganije bahora bivuga yaravuze ngo niwakira ubutungane bukaganza mu mutima wawe ngo abo bose bazazoba batunganiye Imana ngo uzobarunze kwa makara ya nindazokiza isi nindazokiza igihugu nindazohamagara amahoro y'Imana ngo aganze mu gihugu cyacu wowe nawe ugifise gupinga mu mutima wawe ninde niciye nawe ni mwebwe bakunze ubuvukano wa Kristo komera Kristo ni mutima twebwe guhindura isi ni wawe mugore ufite umugabo yananiranye ni wawe kumuhindurira amateka ugahindura amateka n'abana bamukomokako ni wawe mugabo ufise umugore w'indaya umugore w'imbore umugore w'agashinyaguro ni wewe ukubwira Imana tuyu musaraba ndawikorera ariko nuzumva
dufashe nawo kuwikorera kuko Imana ntiyigeze yitandukanya n'umwana w'umuntu yisobanukiwe ariko ari yitandukanije n'umwana w'umuntu wese yigwanako ntukigwaneko uburenganzira bwawe nibushingire mu itegeko rya rudasumbwa ninda zobohora izindaya turiko turabona ninda zobohora ninda zokura ya marikara ninda zobohoza abana bacu bariko barangirika ninda zotuma politike yo mu gihugu igendeka neza n'ubupfukama ni wewe ni jewe igihe kirageze aho mudasenga musaba ibyo kurya gusa igihe kirageze aho mutihagarara ko ngo umugome mugiriruko igihe kirageze aho wisuganya imbere y'uko usuganya abandi igihe kirageze aho uvuga uti ndagenge nzamugenzanje nizo zigiye kugaragaza ko ndi umunyembaraga igihe kirageze aho mugenza utamusiga uko wamusanze n'umusanga aryohewe mufashe kuryoherwa kandi mwene Siraka arabivuze mu gigabane cya 25 ngo jewe naje nzi neza yuko ndumugezi ndumuringoti usesera mu murima ngo ariko maze kuhagera nisanze ndurutse ushingana mupfaso usarewe mwigemewe mu Kristo maze kwisobanukirwa kisigiye cyo kugendera mu mivumo ya badata na bamama na basogokuru kisigiye cyo kurabana mu maso ngo turabisura kisigiye cyo kuraba turusigiye cyo kuraba ibirenge kinigiye cyo gukora kugira ngo ishaka ry'Imana rirangoke kinigiye cyo kubwira Imana ngo ubwami bwawe nibutse kujya ushaka niba kwisi nkuko biba mu ijuru iyi sayiri sengesho niri gusiga uko rigusanze iri sengesho rigusanga ku musego washizwe n'umurozi umurozi aje kwiyana nawe uhaguruka uve ku musozi iri sengesho rigusanga mu kangaratete wumva wo kwiyahura kwera waguhemukiye n'ubwene yakumeneye ibanga n'ibyo yakuririye risige waguhemukiye agiye kwaturira munsi y'umusara wa Kristo natoja ku mpasiteri cyangwa ku mupatiri nawe uhaguruke uhure n'uw'Imana yagushiriye mu nzira zawe iri ni isengesho uyu ni umwanya mwiza umutima wa ntukawureke ngo ube mu kavuyo uyu ni umwanya mwiza umutima wa ntukawureke ngo uhere ngo ugende bunguri uyu ni umwanya mwiza ntugakorokere mu ibenga ry'ibyaha n'ibyago ntugakorokere mu ibenga ry'imibabaro ntugakorokere mu ibenga ry'ubugumba ntugakorokere mu ibenga ry'ubukene ntugakorokere mu ibenga ry'ubutinda amaraso ya Kristo arahari ngo tweze ibyaha byawe si ibyo nitayeko ubugome bwawe si ibyo nitayeko igisokuru cyawe kibisi cyo nitayeko ijambo rya rudasumba avuga ngo nimunyegere meze ndabahotse imibabaro yanyu ngo nimunyegere mbahuze n'amasezerano yanyu ngo kandi nimuzongera kwibuka igihe mwatewe n'ugupfakara uri umupfakazi nimba utagira itegeko rya rudasumbwa mu mutima wawe uri umupfakara nimba utagira ijambo ry'Imana wubaha kandi ugendera ko mu buzima bwawe ibyo ukora byose ibyo wubaka byose nimba utubaha Imana it's nothing kacyo bimatse kinigiye cyuko umurundi n'umurundi kazi bahunze umutima sigiye cyuko cyane amasigiye cyuko ujya kurarira ngo muraho mumena amato ikisigiye cyuko ryazi zose ijya mugenza wowe uko mutavuga rumwe ikisigiye sicagiye ibyabaye kuri basogokuru umwe nimuzobikora ngo byemere n'igikunda kisicogiye ibyo mwambutsa yakoze ibyo bakundwara zimbere mu myaka ya 19 80 ya 70 bakoze Efurata gwari rucuzuye umunsi niguzuye gwarapungutse nimukibaze ko Kristo ari kintu cy'ikisipago cyamwicaritse ku ntebe y'imbabazi nigihe cyuguhana kiriko kiregereza none igihe cyuguhana ukingizwamwe neza n'urukundo ufitiye Imana ukingizwamwe neza n'icyubahiro ufitiye Imana ukingizwamwe neza n'ukwisobanukirwa kwawe ukamenya ko iyi si ryoshe kukiriko abantu ukamenya ko iyi si ryoshe kukiriko abo tutavuga rumwe iyi si ryoshe kukiriko abo turusha ubwenge iyi si ryoshe kukiriko abo turusha ubwenge iyi si ryoshe kukiriko abarimyi ikaba kwa borozi ikaba kwa politisi ikaba kwa bigisha ikaba kwa baganga ikaba kwa bacamanza ikaba kwa bapolisi ikaba kwa basirikare isi y'umwuka nikibibona nawe nimba ubibona ukundi ubibona nk'ibibabi byuma mu kanya gato ibikaraba watwiyeretse
bikomeye. Twari twihebuye tutabona iyo tuja, ariko uratwereka kuri mutananirwa, utuje imbere tubona kunesha. Urukundo rwawe ni ntangere, erega n'uburi hagati yacu. Inzimano yawe niyitubeshaho, habwa icyubahiro uragikwiye. Mukamamana y'Uburundi papa, mbega twebwe twagushimira gute kuba turiho uyu munsi tubikesha wewe. Habwa impundu mana urazikwiye, wadukoreye byinshi tutabikwiye, watubereye Imana muri byose. Mana sengwa na bose, shimwa na bose, isi yose nitazire ubwiza bwawe. Sengwa na bose, shimwa na bose, isi yose nitazire ubwiza bwawe. Turagushimiye cyane Mukama kuko turi bazima ku bwawe. Turagushimiye cyane kuko uri Imana idatererana icyago na kimwe umwana w'umuntu, usibye ko turi bantamagara. Uri neturiye ndabizi kandi urumugira neza. Hari banga nahishuriye ko ushobora kuvugana n'imisozi duhangayikishije. Bibiliya irambwira ngo wigeze kubona umusozi uhangayikishije. Izi mugabo witwa Zerubabeli. Zerubabeli agiye gupfukama ngo asenge, twigeze umubwira ngo genda ubwire uwo musozi ngo have. Kandi Kristo yaratubwiye, yarabwiye ba Petero ngo nimugire ukwemera kungana n'agatete ka Sinapi, ngo muzobwira umusozi uri imbere yanyu ngo haguruka ugende ugende. Ariko kuri Zerubabeli waravuze ngo wa musozi wigira iki imbere y'umwana wanje yasenze. Uwiteka, iri sengesho risenyura imisozi yose waje imitima yacu. Twagwize icyangira atari uko turi babi kuko dufite ishusho yawe. Twagize ikibengera atari uko turi babi kuko dufite ishusho yawe. Twagize ubukene atari uko turi ibigonda, atari uko turi abanebwe, kuko dufite itegeko ryawe, ibwirizwa ryawe ritubwira ngo nimugire umwete wo kondonera. Twaranyanganijwe ibyacu, turi mu ndwi turiko turasozera ejo tutosozera. Iyi minsi ndwi twagusabye ngo twishurize abaturenganije kandi bafise ibyo baturiya ndetse tunakenye musi yabo. Utwishurize abo twakoreye niba turi, utwishurize abatwemera ko badukunda bakaduta, utwishurize abatwemereye ko tuzobana karamata ariko bakaduhemukira, utwishurize abatubwira ijambo mu ibanga bakaduhemukira ku mugaragaro. Kinigi acugu dusubize ibyacu byariwe n'inziga ko wari gatatu warabipfutse kwa ni mwisuganya mukangarukira ko mwami. Twarakwemeye ko tazongera kujyajyanya kimwe muri 10, nashikana byaboro tuzirengagiza, nta murimo wawe tuzirengagiza. Kinigi acugu twishuriza imyaka yacu y'ukuramba n'ukwane wa kumwasi yaradutera basogokuru bayidukurako badushira muri 40, 50, 60 waduhaye 120. Iyi ndwi turi kuyisozera ariko nitwayisozera n'agahinda, nitwayisozera n'ubukane, nitwayisozera n'umubabaro, nitwayisozera n'ikibengero, nitwayisozera. Dawudi yarakubwiye ngo garagaza kuri ntungane mu byo uvuga, umpa ikimenyetso cy'uko wankuye ku inyama y'umuhondo. Yari yacisha amaraso ya Uriya. Turi kukwisabira ibyacu twanyatswe.
bitwihebe. Salomo yaravuze ngo Imana inyaga iburyo igashira ibubafu ishira iburyo. Imana nyagora ku ngoma. Hari ibintu byatuzengereje biratuburagiza biratudzingamika, biranga ko tuva aho turi, biranga ko tujya mu ngo watugeneye, biranga ko tubyara imbyaro waduhaye. Nibyo tuje kwiyambura kuri uyu muhinga. Dusigaje amasaha makeyi ngo dusoze iminsi indwi y'ukwishyutsa ibyacu. Ndapfukamye kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo umwana we yakwandikiye gaketa avuga ati Mana ndenganura sindi bubishinyakare, Mana ndenganura sindi bubimfuvyi mu gihugu cy'abana bawe. Urengana nyakora kongo murengana Zerubabeli niba yiganze mu burenganzira bw'ukwaturira umusozi umuhanami, wari uw'ubugumba, wari uw'uguheregwa, wari uw'ukwangirika, ariko icyo nzi bari bamutsiriye inzira ijya mu gisagara cye. Natwe twaraziwe inzira zitwinjiza mu masezerano yacu, twaraziwe inzira zitwinjiza mu gikonero cyacu, twaraziwe inzira ziduhuza n'abana bacu imbyaro zacu, twaraziwe inzira zitwinjiza mu munezero, mu byishimo, mu budangarwa bwacu no mu kuramba kwacu. Uyu munsi utupfukije tube bashasha. Nzi kuri Imana ihindura ibihe, nzi kuri Imana itera iteka, nzi kuri Imana itetura. Tubitubwire. Turagusenga mwami watihaye, wewe udahana abo wacunguye, ntawe ugusanga ngo agire inzara, singizwa mfungurwa ihoraho, ni wewe wabwiye abawuje kwitanga, ndabahaye umubiri n'amaraso, nta yindi nyobwa ngaya maraso, nzobana namwe sinzohemuka. Turagusenga Kristo watihaye wese, wewe udahana abo wacunguye, ntawe ugusanga ngo agire inzara, singizwa Mukama urabibereye. Yesu Kristo mukozi mwiza. Ari isengesho wagize aragahora n'umunezero. Yohani yararyanditse mu nkuru ziza we yanditse mu kigabane cya 17. Wasengeye abigishwa no bazokwemera bose. Waravuze ngo dawa wampaye nta numwe natakaje kiretse uwo hariwe gutakara. Ariko Yesu indwi turiko turasozera shingiye mu ijambo wavuze ngo muzokora nk'ibyo nakora data n'aba umutabazi, nzobasabira ndetse mukore n'ibisumbirije. Kubera iki? Data ari muri twebwe. Kubera iki? Wowe uri muri twebwe Yesu. Kubera iki? Na mutima w'Imana. Ntitujya gutakaza n'umwe, ahubwo tuje gusaba ngo ubukombe bw'Imana bube, kandi tuje kwinginga ngo n'Imana ipunguke. Abacu twatakaje tubahabwe, byacu twatakaje tubihabwe. Mukama Yesu izina ryawe ndazi ko rizura ndetse n'ibyaboze bigasubira mu buzima, kuko Lazaro si umuntu wari wese ari kuvuga ngo mvuze ibi kugira ngo data uko wamyinyumvire unyumvire, kandi abantu bose bemere ko ndi muri we nawe ukaba muri jewe, ko natumwe nawe. Nanje mvuze ibi kugira ngo ijambo rivuye mu kanwa kwaje umusabye wawe rigaragare mu bushobozi, mu matwi, mu mitima, mu bwonko cyangwa mu bitekerezo by'uwo wese aryumvise. Yesu kiza abagoye muri twe ko baratakaje amagara meza. Yesu
bohora baboshe muri twebwe ko baratakaje ibyishimo. Yesu ruhurira abarushe muri twebwe ko batakaje ubukomezi. Yesu ababyeyi guheka, ababyeyi konsa, abatakaje ingo zibagarurire umwose byagusaba. Abakobwa batakaje igikundiro, batakaje amasezerano yabo, batakaje abari imitwe y'ubuzima bwabo, babagarurire. Uko ubikora ni wowe ukuzi. Saro ko wawe mukoreye urakuzi. Ni mwene Raguweli. Mwene Raguweli nimba yarashikiriwe, natwe nidushikirwe binyuze mu rubavu rwawe rweranda. Amaraso yadutwikire, amaraso yatubohore, amaraso yaduha igikundiro, amaraso yadushire ku budahangarwa, dukugwe mu kavuyo, dukugwe mu cangiro, dukugwe mu bukene, dukugwe mu butindi. Icyo ngukundira, inzira zawe zirenga igihumbi. Singiye kugucira inzira, bikore nko kubona bibereye, ariko ubwami bwa data buziwe muri twebwe, kandi ishaka ryiwe riranguke. Aturekure ibicumuro byacu uko natwe twafashe umwanzuro wo kurekurira abatugiriye nabi, twabatereranye urubanza, nimugende mutuburanire. Umutima w'Imana umuhoza, ubwenge nyabwo, ubushobozi nyabwo, ndongozi y'ukwemera. Mutima w'Imana ingutuyobora, uru rugendo ni rurerure. Abagwayi bose ngubakize, uru rugendo ni rurerure. Abakene bose ngubatungishe, uru rugendo ni rurerure. Abarushe bose ngubaruhurire, uru rugendo ni rurerure. Abihebuye ngubaremeshe, uru rugendo ni rurerure. Abatavyari ngubahindurire, uru rugendo ni rurerure rugana hehe. Hiyi wacu mwijuru saho tuzoje inyuma yo gupfa, naho twumva amahoro, naho twumva ibyishimo, naho turonka igikundiro, naho duhura n'ubudahangarwa, naho dukomera, naho dutsinda, naho tuba bambere, naho tubyara, naho turongora, naho turongorwa, naho dukora ibyiza byose bihimbara umutima wacu tubikoye mu izina rya Yesu Kristo. Rugana hehe, hiyi wacu mwijuru yinirese pasi. Mana mutima mweranda, ni wewe dushaka kutuyobora, ni wewe dushaka kutubora, ni wewe dushaka kudutwengera, ni wewe dushaka kudukorera. Tongera inkomezi dukomeze urugendo, duhingabire zawe Roho mweranda. Roho w'Imana ingutuyobora, urugendo ni rurerure. Kaza urakaza neza Mana mutima mweranda, kugira ngo muri byose na hose hani nazwe Data, Mana Mwana, nawe Mana mutima mweranda, kuko ni mwebwe Mana imwe rudende mu butatu bweranda, ni mwe mugaba byose, ni mwenye n'ingaji n'ubuni nazo no mu myaka yose. Amen. Ndetse nanazitiriye imigisha yose, ndazitiriye kuboka kwacu, ndazitiriye gutabago kwacu, ndazitiriye kuzura n'Imana kwacu, ndazitiriye ubutunzi tugiye gukura muri iki kibanza. Isengesho ntidusiga uko ridusanze, ntidusigarana agahinda, ntidusigarana amarira, ntidusiga mu bitekerezo by'abarozi, ntidusiga mu kanwa k'abatongera, ntidusiga mu mikorere y'abapfumu, ntidusiga mu bitekerezo by'abasambanyi, ntidusiga mu bitekerezo by'imboregwe. Iri sengesho ryugurira imiryango ku buzima bwacu y'umunezero, mu izina rya Yesu Kristo mbizitiriye kandi mbyakiriye umutima wose ubyakiriye. Amen, amen, aleluya. Hobe usangwa muri Yesu Kristo, kandi inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose. Isaha y'icenda duhabwa umunezero mu izina rya Rudasumbwa. Amen.